Umuvandimwe wa Diamond Platnumz amaze kwakira Bruce Melody mu gihugu cya Tanzania. Uyu yitwa Romy Jones, akaba akurikirwa na miliyoni 5 kuri Instagram ye. Uyu nguyu rero akaba afite imyanya ikomeye muri Wasafi ya Diamond Platnumz, dore ko ari we vice president ndetse akaba na music director muri Wasafi TV ndetse na Wasafi Film. Uyu nguyu Romy Jones akaba rero mu mwanya ushize anyujije amagambo kuri Instagram yiwe, aho afashe ifoto ya Bruce Melody akarenzaho amagambo agira ati: umusani wanje yinjiye muri Tanzania saa 10 za nijoro. Abanditsi b'amakuru muratumiwe ku kibuga kugira ngo mufate interview nziza. Anavuga ko rero baraba bari kumwe na Bruce Melody mu gihugu cya Tanzania guturuka ku itariki 29 kugeza ku cyumweru, aho yabivuze mu magambo ye ati tutakuwa naye mpaka Jumapili. Na magambo yarengejeho nimero za telefone, aravuga ati ku bindi bisobanuro mwatuhamagara mukatubaza. Arongera arenzaho andi magambo avuga ngo urakoze cyane. Uyu mugabo ni inshuro nyinshi yagiye postinga indirimbo ya Bruce Melody, aho rero mu bigaragara nawe ari mu bagize uruhare runini cyane kugira ngo indirimbo Pom Pom igere kure, kuko nko ku itariki 2 ubwo indirimbo yari maze umunsi umwe isohotse, nabwo nanone yapostinze iyi ndirimbo ya Bruce Melody, arangije arenzaho amagambo ari mu Kinyarwanda ati niwemera Pom Pom. Na amagambo atangira indirimbo ya Bruce Melody. Uyu nguyu rero muri post zo nyinshi akunda gukoresha Ikinyarwanda cyane. Bruce Melody injiye muri Tanzania ahabarizwa Diamond Platnumz bakoranye indirimbo Pom Pom, bivuze ko rero bishoboka ko ashobora kuba nawe yaza kumufasha gukora iyi menyekanisha agiyemo, cyane ko uyu muvandimwe wa Diamond Platnumz Romy Jones ari mu bategura gahunda za Diamond Platnumz. Reka dutegereze turebe niba Diamond ari buze kubona kanya ko gufasha umuhanzi wacu, bakaba bakorana iyi tuwa mu gihugu cya Tanzania, bagakomeza kugenda bamenyekanisha iyi ndirimbo Pom Pom. Bruce Melody ageze muri Tanzania nyuma yuko mu cyumweru gishize yari ari kubarizwa muri Kenya, aho yari yakiriwe na televiziyo bita Citizen TV. Aha ni mu kiganiro 10/10. Iki ni ikiganiro Bruce Melody yitabiriye inshuro nyinshi, kuko inshuro yari iya 4 yari yitabiriye iki kiganiro 10/10, kuko muri 2019 nabwo yaje muri iki kiganiro ubwo yari afite indirimbo yitwa Kungora, yari yarakoranye no bita Sani. Indirimbo murabizi yaciye ibintu. Mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa gatatu tariki 11 nabwo nanone yakoze interview kuri iyi televiziyo Citizen TV muri iki kiganiro nanone 10/10, nabwo aza kwitwara neza mu Cyongereza cyinshi cyane. Muri 2024 mu kwezi kwa kabiri tariki 23 Bruce Melody nanone yongeye kujya kuri iyi televiziyo Citizen TV nanone mu kiganiro 10/10, ari nabwo aherukayo. Indi nshuro rero nejo bundi ubwo yageragayo ari kumwe n'itsinda ry'umubyinnyi na Sieku. Iri tsinda ribarizwamo na Sieku ndetse na Klaus. Na Sieku na Klaus murabazi ni couple y'aba TikToker bo mu gihugu cya Kenya imaze gufatisha cyane no kumenyekana, kubera ko abangaba batangiye ari inshuti bisanzwe, nyuma baza kwifatanya. Video zabo zigenda zitrendinga ku mbuga zitandukanye, kuko uburyo babyinagamo bigaragara nk'abantu bakundana, byaje gukurura abantu benshi barakurikirwa cyane. Mu mavideo rero amaze iminsi acicikana ni video zafatiwe mu nzu yitorezwamo n'ababyinnyi b'uyu mukobwa na Sieku, umu TikToker wo mu gihugu cya Kenya. Ni inzu rero bita Alpha House, akaba ariyo rero Bruce Melody yamaze mu mwanya munini. Mu mavideo menshi mumaze iminsi muri kubona Bruce Melody ari kubyinana n'ababyinnyi bahariya muri Kenya. Iyi televiziyo Citizen TV niyo televiziyo ikomeye hariya mu gihugu cya Kenya, kuko yabayeho mu mwaka w'1999 ubwo imaze imyaka igera kuri 27 yose ikora. Akaba ariyo televiziyo ikurikirwa cyane ugereranyije n'izindi televiziyo zara muri Kenya, kuko ikirwa ku kigereranyo cya 79%, mu gihe izindi zikurikira zose ziri munsi ya 70. Twavuga nka NTV, ingi niyo ya kabiri ikurikirwa ku kigereranyo cya 67, n'izindi zikaza munsi yaho ngaho. Iyi Citizen TV ikaba ikoresha ururimi rw'icyongereza ndetse n'igiswahili, bivuze ko yumvikana muri Afrika yose ndetse no hanze yayo. Ikaba ica ku macano agiye atandukanye nka DSTV, Azam TV, Star Times n'izindi zigiye zitandukanye. Ubwo yarari muri uru ruzinduko ntago ari Citizen TV gusa yasuye, kuko yanageze no kuri BBC, aho yanasoje ari we usomye amakuru mu Kinyarwanda. Naka video kacicikanye cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bavuga bati Bruce Melody wacu ewana n'ibintu by'amakuru arabishoboye cyane. Ahangaha muri uru ruzinduko yanahuriye mu n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye, twavugamo nka Juma Jux uturuka mu gihugu cya Tanzania, uherutse kwegukana igikombe cy'umuhanzi mwiza muri Afrima Awards. Nanone ahongera ahura n'uwitwa
Omo Dimples birashoboka ko nabo rero baba baraganiriye ibiganiro biganisha mu gukorana indirimbo, ubwo nazo ziramutse zihari twazazibona. Kuri ubu ngubu Bruce Melody yinjiye muri Tanzania aho agiye gukorera tour yiwe. Ni tour akomeje gukora aho yahereye muri Kenya, ubu ngubu yageze muri Tanzania, azava ajya Uganda, dore ko no muri Uganda TikTok wa mbere bita Tenge yamaze kumuha ikaze muri video amaze iminsi ashize hanze ari kubyina indirimbo Pom Pom. Ubwo no muri Uganda byamaze kuba confirmed ko naho bamutegereje kandi ko indirimbo ye bayizi cyane. Reka dutegereze naho tuzarebe ukuntu azitwara ubwo azaba ageze muri Uganda, ahantu afitanye indirimbo n'abahanzi babiri bakomeye harimo Shiba Kalonji ndetse n'uwo bita Eddie Kenzo mu ndirimbo yitwa Nyola. Ave yerekeza mu Burayi azanakorera igitaramo i Buruseli mu Bubiligi, azahuriramo n'uwitwa Shiba Kalonji. Indirimbo Pom Pom yasohotse mu ijoro ryo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka wa 2026. Kuva yasohoka agiye hasohoka indirimbo nyinshi ariko zose zikaguma hasi, ntihagire indirimbo izangisimbure. Bivuze ko igiye kumara ukwezi kose yihariye umwanya wa mbere ku ndirimbo ziri gucurangwa cyane mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Ukurikije tour Bruce Melody ari gukora, ibiganiro akomeje gukora kugenda azamura iyi ndirimbo, amaboko ari muri iyi ndirimbo cyane ko harimo Sasha Vibes wo mu gihugu cya Uganda nk'uwakoze video, harimo munya Nigeria Brown Joel, hakabamo Diamond Platnumz guturuka mu gihugu cya Tanzania, hakabamo n'umuproducer guturuka mu gihugu cya Ghana wifashishije injyana yo mu gihugu cya South Africa. Urumva ko ari indirimbo ifite inkomoko mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afrika. Ese wowe urabona iyi ndirimbo ya Bruce Melody izaba nk'iyi ndirimbo yafatije muri Afrika? Duha urugero muri comment. Nje ndi Tiger the Great MC Sway.